zato što su i svi oni vrlo brzi, točni, efikasni. Pljesak Info RTV, Herceg Bosne, Hercegovina In, Hercegovina Info, Republika Info, Hrvatski medijski servis, Večernji list, Dnevni Ba, Mostarski Ba, Nova Sloboda Ba, Pogled Ba, Top Portal, Mostarska Panorama, RTV, Običan radio i Radio Arena Isak. Sve smo ih prebrojali, a sad... Ne mogu ja nositi brige svijeta na Odronio se čovjek na moju riječi, odronila se cesta po kojoj kroči jaz između nas. Ako je to put koji moram poći, neka mi bude na putu to. Ostaće moj trag, reče i pređe u prag. I ja između nas. Ljudi kada umru, dobri odlaze u raj, a loši će u paklu. Tebi da me zaboraviš, braniti da snove mi. Bojim ću bol da se hrani, neću tužiti da te brani, da ti god se dostavi, od mene ti ga pozdravi. Bravo, lepi moji! Saša Kovačević, dame i gospodo, odbrojavamo 6, 5, 4, 3, 2, 1, Sretna Pavla Kobina! Ajmo ljubite se, grlite se!
raditi da grad Mostar bude bolje mjesto za život. To vam mogu obećati, radit ćemo 24 dnevno. A želja moja je da svijet bude bolje mjesto za život, da u 25. prestanu svi ratovi i sva ubijanja, da svijet bude mjesto tolerancije, dijaloga i suživota. Vi se nastavite dalje zabavljati, želim vam sve najbolje u 25. puno sreće, ljubavi, veselja, tu smo za vas živjeli, uživajte, zaslužili ste. Bio je to gradonačelnik Mostara, a sada Antonella, nastavljamo sa svojim omiljenim pjevačem Sašom Kovačevićem. Dragi moji, ja sve ove dane čekam da mi svane, da vidim tvoj dragi lik. Sve ove dane tješinjane, a bolna